Forum mladih liderov prez 3 dni mal okolo 25 programskih celosci i pozberal vece jak 200 učašnikov i 50 hostov zo Srbiji i inožemstva. Nješka mladi buduci podnimatelje mali na hodu sluha z prepodavanja na temi od hobija po ozbiljnu robotu i samozanjatost, inovaciji i ukladanja na hoda za šviči rost u regionu, značno s rozvoju podnimateljskog duha pri mladih i velji drugi. Na takih konferencijah može svoje studentstvo na jutre konektovati i robiti baš dobre stvari, povezovati region tu da robimo ljepše. Prepodavanja tri mali domašnji i inožemni fahovci, direktore rižnih organizacijoh i podnimateljstvoh, a cilj bul inspirovat mladih ljudzoh, unaprijamit ih i ukazat, že u Srbiji jest i kvalitetnih i obrazovanih ljudzoh, kotri u njej možu postihnut uspih. Forum organizovali Evropski ruh u Srbiji, Lokalna rada Novi Sad, Beogradski fond za političnu okremnost i Evropski fond za Balkan.